हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज गणेश पूजा तो समस्त को हैप्पी गणेश पूजा। आज गाड़ी गोटे लाइट किणना आनी आफ्टर मार्केट आनी ऑनलाइन है तो यहाँ फिटिंग करवा गाड़ी रे। तो से दिन भी से गाड़ी लाइट फिटिंग आप वीडियो देखी आज भी यहाँ फिटिंग कर वीडियो देखा। गाड़ी अच्छी देखुए गाड़ी बाहर अच्छी तो गाड़ी ए भितर को आनी ये रखी गाड़ी ये गाड़ी रपर जामर लाइट फिटिंग हम। तो आज भी सही लाइट ब्लॉग तो आप देखु केमी लगुच मत कहे आउ लाइटा केमी अच्छी भी जनइबे। ठीक अच्छे तो चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। ओरी मोटा गली की पड़गला तले तो आप देखुए गाड़ी को बैक करुच्ची ऑलरेडी से भर पशे देती खाली बैक करार अच्छी जहाँ करुच्ची आप देखु। गाड़ी को बैक कर देछि आप देखिपे से परफेक्ट जगार लग जाए। तो ए स्टार्टिंग करवा काम लाइट फिटिंग करवा आप देखी दो कौन कौन लाइट आसी लाइट बॉक्स देखिए कौन कौन आसी। तो ये लाइट बॉक्सटा ये चार्टा लाइट आसी बहुत लंबा वायर तार बहुत लंबा वायर देछि सिगरेट लाइटर पोर्ट देछि गोटे आड़ा आप देखिए गोटे स्विच टी भी। तो रिमोटा तो आप देखिले गली पड़ा तथा मुझे काढ़ी आप रिमोटा देखी दूसरी ये गोटे लाइटर का आईटा हूँ रिमोट ए म्यूजिक कंट्रोल भी अच्छी आउ सब कलर अच्छी लाइट ब्राइटनेस कमेबा ऑन ऑफ ब्लू व्हाइट रेड ग्रीन ऑरेंज येलो पर्पल सिल्वर सब अच्छी। तो या फिटिंग कर सारे आपको देखेबी कौन यार सब सिस्टमेटिक ठीक अच्छे। तो आग या फिटिंग करवा तो मु ट्राए कर देखेबी केमी लगुच केमी ना माने केमी इनस्टॉल कर भावुँ देखेबी एका केमी करी से भावुँ तथापि ठीक अच्छे देखुची कौन करवा। लाइटा लगे भी तो सत एका हेले किंतु कैमेरा धरिया कहीं ना तो जी हम से आपको देखेबी प्लीज करी टिके अंडरस्टैंडिंग करंतु जे मत कहीं ना तो एका ही धरिकी जहाँ हम जमी भी हम उल्टा पाल्टा हेले टिके सही जिवे। तो चलतु स्टार्ट करवा चाबी भी गली पड़ू। तो आपण मैंने देखी पारे ये गुड़ा फिटेगा आम ओहो। तो सेपटे ठिया कि काम करी गोड़े पिंपड़ी कामड़ी पकड़े भाई कौन कह किसी बुझीपारनी गोटे काम करिया ये जहाँ करवा कथा करवा। तो आप देखिपे यहाँ फिटेबा एगुड़ा को आउ फिटेकी आपको देखा एथिरे दीटा तार लंबा अच्छी दीटा छोट अच्छी छोट अच्छी आईटा देखु केते बड़ अच्छी एटा केते बड़ अच्छी आईटा केते छोट अच्छी आप देखिए यहाँ पछ को जीव यहाँ आग पाखे आगे रही। तो फिटिंग करके आपको देखा अठा लगे वायरिंग कथा भी देखिए। तो गाइज आप देखिपे
ଏତିକି ୱାୟରିଂ ବାହାର କାଇଛି ତ ତା ଲାଗିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଦେଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଲାଗିଛି। ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏବଂ ଏଇ ତଳେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ। ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ବାହାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୁରା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାନି। ତ ଏବେ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ୱାୟରିଂ, ଆଉ ଏଇଟା ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ତ ୟାର ପ୍ଲଗ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବେ ପାଉନି, ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ମିଳିଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଗ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ତ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବ। ୟାର ଟିକେ ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସୁଇଚ୍ଟା ୟାର ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ଟା ଏବେ ଅନ୍ କରିବି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ଲିଙ୍କ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି, ରିମୋଟ୍ଟା ଆମର ଏଇଟା, ତ ୟାକୁ ଅନ୍ କରିବା ଏବେ। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆରେ ୟାର ତୋତେ କିସି ଭିତରକୁ ଦେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏବେ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏବେ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ସରି କ'ଣ ଏଇଟା ପର୍ପଲ୍ ଅଛି, ଏବେ ରେଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିକି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଲଗାଉଥିଲି, ଅଚାନକ ଗୋଟେ ସାପଟେ ବାହାରିଲା। ତ ଆଜି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସାପ ତ ମାରି ହେବନି, ଏମିତିରେ ବି ସାପ ମାରିଲେ ପାପ। ଆଉ ତାକୁ ତଡ଼ିକି ଏବେ ମାନେ ତାକୁ ବାହାରକେ ଦେଲୁ। ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ତ ବାହାରକେ ଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ କାମ କରିବାକୁ। ତ ୟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିଦେଇଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ରାତି ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ନାଲକୋରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତ ରାତିରେ ଆସିକି ସୁଟିଂ କରନା ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ କାଲି ଆସିପାରିବନି ବ୍ଲଗ୍, ପରଦିନ ଆସିବ ଯାଇକି, ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଦିନରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହବ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ରାତିରେ ମୁଁ ଆସେ, ତାହେଲେ କିଛିଟା ସର୍ଟ ପକେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଦିନ ବେଳେ ଆପଣ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଟିଙ୍ଗ ଫାଟିଙ୍ଗ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯଦି ହବ ରାତିରେ ପକେଇଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଯିବା ଫିଟିଙ୍ଗ କରିବା, ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଏଇଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି ୟାର ୱାୟରିଂ। ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯଦି ଭଲ କଥା। ତ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇଠି ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛ ସିଟ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଗଲାନି, ଟିକେ ବାଧୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଦେଖିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓକେ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।